Welcome to Exceltrove Online. It's poetry reading with Dr. D at Exceltrove Online. Sangaw nga fugag, itambibigan, iunoni ni Architect Michael T. Tabao. Ya Imam, neturak i Michael T. Tabao. Katu abit takalaman kabulun, tinedda da bitu ikaw ngin. Vinulun pe ikaw ya uzan ko. Ngem abit laman, inakulan nak kanu. Vinulun takapay, tamit ko ya imam, ang marimpay ibatan. Inabutan taka nun napya kapeba, na oon kapay, ngem matam laman ya si minabbag. Nalamalamin en nanaggat ya imam. Alale marik maawat peba ya mesi simmungin. Maggungol ya wahikun. Marimpeba igina maginna. O amak, batangku nunapya kapeba. Marik expectan awan kabituin. And that's the poem, Ya Imam by Michael T. Tabao.